ukuthi having somebody ojola naye kufana nomuntu ongajola kasingene ile ndoda ixakile niyayihlela impilo sayamthatha baba this is do me a favor njoba nami ngisebenza la kuma cleaners ngihola le mali lena wena njengoba ubambile lapho emsebenzini nawe enza nje ngizocela ukuthi imali engango 800 rand ungayikhiphi 800 after 10 months seku 8000 after 10 months seku 8000 or 800 rand laba kade bebekho having 8000 rand ebanki ongena ibudget yawo imali enkulu kakhulu leyo go 10 months hayi ngonyaka go 10 months mase umtshela ukuthi ke uNovember noDecember yikho imali esizoyibeka sinawo 8000 esithi izinto kade zisixakile ngoJanuary la ekhaya sizothatha lo 8000 ebese ubekile siuspende almost wonke kulento ezisixaka ngoJanuary unkosikazi ke loyo thereafter nikhula naye come to baba udokotela I am igama kuDumsana kaZuma engana mina lo nkosikazi wami sesina 29 years sindawonye ngangihlupheka kakhulu I had nothing we built everything together till ayikho into eyenzekayo angayazi itrip engizoyithatha usuke yazi ukuthi ngokwenzani engiyithathelana ngizobuya nini ayikho into angazi because this is how she was built ukuthi yonke into engiyenzayo she must not abe ipartaker but abe ne knowledge fully knowledge uthi ubabudotela ubaba namhlanje wenza ukutshela ingane imali encane ubaba wenza ukuthi manje ubaba wenza ukuthi nkosikazi ke loyo not intombi and ukugana ke indoda engenamali kusafe kakhulu kunokugana indoda esivese inemali because imivese inemali kutshela ukuthi lekha ufika nganalutho uyophumuka nalutho futhi indoda enemali uma nixabene nayo funa wazi ukuthi uma ubuya ukogeza ebathroom kogeza yona uzofika ngapha kwiside table ayibeka inhlamvu ezu2 yazibeka zabheka phezulu ikhiphe lapha esafeni yazibeka nje la kade nixabene isafe kude kabayikho le kamereni ungena ku penthouse ungena kwini lento endle kwi walk-in wardrobe lapha phansi ufike lapha phansi wavula isibhamu akhiphe inhlamvu ezu2 waphindwa akhiya futhi athatha inhlamvu azozidisplay ngapha zibe usahamba ogeza osihamba uyakutshela ukuthi la ekhaya wafungena uzohamba ngenalutho and akukhulunywa kanje kumina athi uma usufuna ukuhamba usho wena utshela ukuthi uma usufuna ukuphinda